Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri ka Sorkar Jilau bak polling do ne kasngi habaya keren beginong thok khubor ulai thok bagi tenat Sorkar beper ki bakan thop ya katenat pulen ka Shillong Municipal Board kamuda bat kiwe kilai keren halor wan Pynlong ya ka Khyndailad ka Jaka ban Ïaid ban yeng bat bandan ki jengtem jengput wan Pynlong ya ka nong bak Shillong kom kata ka music capital ubak pol loong baya ki ba Shong dia jing dia en Pynkynriah ya ki shigi Jaka long yo kata hamuda yo polo bat haki Jaka yang kali hamot pran bat en Pynkynriah ya ka Khyndailad kum kata ka music ham ula benrap da ka baong bah kani ka Jaka kindon gi barwai ki jingtam ha ka surten rai bat ki we ki jing rai khnang ba kinong rai kin la ban pen berngya ya kinong let nong wan jungok kai perthai ki bawan sa ka jela pedestrianisation Khyndailad dan Pynlong ya Khyndailad tek tan berbentar jongki Ïaid jam di hari ini meeting pada Romania kuala Pynlong dah department sekarang baru grup police municipal board dan muda berkiwi-kiwi dah kita dalam concern di dengan mat dan Pynlong mereka Khyndailad stretch cuma benda baru sepok Khyndailad syaruk kapan join syarat musasun covid dia kan yang sampai sya J road ya kan ini dia pelajar datang ki priu ki banyak kijat itu bak plan kalau buat ki non Shong ki hawkers on Pynkynriah iki sya ki Jaka Kiba Sorkar dan upaya ki commercial complex kum kemuda complex nanti pulau market dan parking lot Madan di in yang ini kam na IT ke district administration kat kum ka inventory ke Madan jongki registered hawkers but yang kita kejuk ini pada min Pynkynriah Shaka music hub hakaba ki kindon ki nong ruai dan ki Kiba dan surten rai dan dari wing dan juga music dan kalau mud ini ki nong ruai ki baskers kin yo ban perform silinter juga ni kan Jaka bomut bagi entertain lagi pedestrians bawan bayar kejap turis bawan semua yang Shillong kenang bakanya ha kat kum kajing kat Indonesia ya Shillong kum the music capital juga India di ya ki nong Shong hak juga Jaka kendang ke timing ibu di timing ban kata buje hadu kata buje kindai pol berlapan room bahkan nampak di ibabun pada kita dah masih kita ada berlapan freely nak kita niat kejap di kita kena isu sebab ada kan konflik nanti batang update ini kena ke by election soalnya siapa bentar bermingkong maju amal shift ini beliau kemudian IT yang municipal board buat district administration buat police sebagainya rekam di nantakan dan dulu ki improvement work renovation ya ki Lynti kejap buat jengkem high ki segi electric cables buat kontak di kani bekam kan community baginlah man action lain benai andai ideally kan andai ban poi schedule ki benda mungkin long mungmo benai Oktober ba na kan benda completely
the improvement pada nomor kedua kali smart city initiative kepada sedang dari Sorkar pula ya kena kejuk smart city initiative kena ke tan kedan ke phase 1 jom ke list of areas to be covered under smart city meaning ba ni pendet syuai kan nambah dah kila lalu ready ini nomnya cat kila ni kan ke ba condition ke ba bendu